Longle kimia hawar pentame Karbi Anglong barim armu chingromame ami pialong kachitudun peje phan chisik chedang peduponlo. New Lahorijana long hili pen bangithom kachingnang. Umchera English High School along West Karbi Anglong angkang pipen top 10 pen hiniang deng kachipa undun dorsing ti sophan karchu. Karbi Anglong live fataba birta long peneli sami beauty pepi pini birta ton pen arjuponik tha. Karbi Anglong barim armu chingruma mepi 2.0 long longle kimia hawar pentame kachito dun peje phan chisik chedang pedopon. Hemarnam hempuarnam nimisi ningisi pu athepi enponsi Karbi Anglong barim armu chingruma mepi non kewangbom jangmi po chikloni phai trainer cap ani ada por phai sir capen ani kangsam por phai ke thomapor dipu Karbi people's hall talalang solong ki paman monche pharmana long longle kimi mate nomati constituency hawar rongasar ki do an napen local mc emriti singh he tumpen chingki chithan pedopondo la longle kimi mate nomati constituency rongasara song pen nilitum tanon kewang bom kritari trainer cap Karbi kene yo aron barim kacheng room ji amai long kedun ji aphansi kichisik kedang bom lo lahai ta chingwai ching size pado bom lo la pen te la sorni kini tumta dak long lekimia hawar pen ke penang 1000 kedun ji aphansi kichisik lo barim. News report Karbi Anglong live. Jangmi poni phai krep phoni ada por phai ke thomra chitima por Nagalena duya hoi Lahorijang gate along kaikia son kiton kilang sai ki denga por hut raikom sai khia tumpen 7.65 mm pistol lapen magazine along hili amu kereng mu pho an bangki thoma tumalong pen kenep long Birta kilo tengkela bangso asai long kachiramtun bangki thomatum nuto rakhi artaningkan thongke braisi zhali khakho asopo arong khuza Nagalena sor tisodei nekha artaningkan pike braisi yevei nekha asopo arong dezekha Nagalena pen kuzuto rakho artaningkan thongke brapli karitang chikhuwe rakho asopo khuja sorpu pangthek pen nep ingnang ponlo Bukajan penananterang Karbi Anglong live. Kiduk te dorsing ti so ape potum pen Karbi Anglong Thomas Council kichari CM Dr. Pidiram rong hangaphan angdeng kang tui lo kichari ahin kirap ki pije phan kachoningri. Lakha pli socheng MSC constituency ke parlo hamran rong supi pen kahilo kilometer kre troxy sose umchera English High School pen dorsing tiso West Karbi Anglong angkang pi pen high school living certificate thi hek pen HSLC asat lang surhini rain kora pholong top 10 along hiniang dengki unduna jok umchera English High School anparta apia pola pen West Karbi Anglong angkang pia phan nong me wan pilong Dorsing tiso inut kiduk dar ahem tun pen lokachari ki bor ipe ka jok HSLC asat lang ki togalong Karbi subject along 99 English third along 83 General Mathematics along 83 General Science along 92 Social Science along 83 Elective Geography along 93 Distinction chipalong dunno Pinpura me umchera English High School along lo thanda tum ko anune bainong kilong lia kisung chitong sitame usumara kar phan ki matha jok lo ki than kachipaduk angthek pinning high school living certificate mate HSLC asat lang ki tokdun kadukave bang phikebra sirkep along pinso inkora troxy aloso inkora hiniang bongpen bang thongkebra pho pas dunno Muning surihini rain kora troning kan baha HSLC asat lang ki tokdun je phan sitame aphaya bang plikep ando alang le tum sitami misen pen ki pas dunje phan lukichari ka bor I krupji alam the headmaster men sing rong hang pen pherang kyang no lam thi chipaklang Beginning 2025 aningkan result SSLC result along bangke total appear 49 student lapen male bangke 27 student female bangke 22 student la so along mone total pass bangke 35 lapen male bangke 20 lapen female bang 15 Nasolong gedung ke bangke overall bangke 71.43%. Lapen first division 15 student, second division 17 student, third division 13 student. Song bonglong
distinction inut lapen star mark inut nasi lapen letter bangke letter mark ke ban bangke 22 subject nasi nilitum pining anin kana bangke result bang mesen lapen dak nilitum a school on ngachap dun ver SMC president phanstame nilihin bana kero pilo lapen than bang luan tumstame laan ke chibiduk thekapot nilihin bana kero pilo Halapu umchira English High School along School Managing Committee mate SMC ake hai joising ti so hin penta akisung kache tonga puthak lahai lamthe than pachini pen puthot school boundary wall sitame Karbi Anglong Thomas Council kecharia tumpen RD nang ki PJ phan chuning rilo HSLC asat lang ke tok ke dam tang surihni rain ko rapli along phan trokebra sirkep kelong pen puthot pining phan troksikeb raisi kelong jok kisung kache tong do an cheteng ni si kache hok ame kri bu phupsi dorsing ti so phan karchu bedu ponlo dorsing ti so kaching honne apai pressure stroke kiso chiklo john sirkep kache tong nang ajok ahema ki surgery ti so kangdat chot pen ke angdeng kang toilu ke charli dun je phan thidung du koklu pusi ningri pon dorsing ti so kimang si kilang doctor kachiman je phan Karbi Anglong Thomas Council kechari CM Dr. Tuliram Ronghang local MSc head singrong paratoma phan joising ti so hin pen kachuningri pedo tangte Karbi Anglong live apherangki Daniel hi pen kahumri damalam the arjuik sina Nei pialo amani limen ke ya sing ti so amani ni bangke pirthia meke ni liave asir ni like asin pirthia meke vela si la ni su po pa sa ta ka making kuji mane si ni bor I loing dat pilo chutulu pilo e anongan dam pilo apen hala Karbi Anglong ti matum Karbi non sarkar cari bom dum da bang hala nilicor kherlaing tipi panda bang runo doi PM Kisan pilo amala pensi so pan kapitek asono pinyar siwa da bang ke ayanon undun darlang dengke amala si non matric pass de long manon bang ke nilige luta pachali thekthile la hala nilicor ta strap de amala si non Karbi Anglong cari bom category lonon sar singrong param pen sar tuli ramrang hang kana chuningri padi krim lola sila so phan nani mi muchot school hason nang yok pi chok te ampen akijoi pen yok pi chok pe ampen muni dang piman pite kusini la Karbi Anglong non cari bom category atumanda chuningri pass pon game English High School pen Masih pen percentage bang 88.3 pelong lo pen ke possible literacy total marks kan no total marks 533 percentage 88.83%. nang dia kemang ke Ni kemang ke doktor se charge nang linon ko anarta lo 17 tadi Hamlen pen Daniel hi Karbi Anglong live West Karbi Anglong lakhahini Amri constituency ke parlo umpanai arong angkang lapung rong kimi arong asar Jonis Teron rong asar ke parlo angkang along long kro hem mate Rohindra kro akulat kopi koson penoni mi chodetlo La suarni rong along sitame afama sar asai dopen asai chen ponpu pohut kro ahem along men kulara long mi ke chu pupen rongarat pharohinian bak ara chitong rapet pen wangsi hirabdon jepan un ederlo puthor ni lituma phirangkia tum adung mate adimalong an dunno por phaiser ke pa por bons tame rabdonu nederlo Lason si inile tuma phirangki te bokhet ulukunchi outpost in charge tarunda saphan por phai kri sirachi tim ajo por birta palepen puthot ada por phai sirke brachi timalom investigation phan wanglo Lason si inile tuma phirangki ta puthot humri dam thusi puthot nil tuma phirangki thengno nangki thandu na tengke sok mate mun thongkep sose kijor asanga bek crep pho bek ingti setame na hok ponlo na pen cash money make chopon rupees 5000 mate suri pho sose la pen tibukalong arna maphan adan pura suri soseta na hok ponlo lason si ongdung kular hormuta na hok pon pusi nang pachini dun la pen ongdung academy documents ta mi chupon det puta birta nang pachini dunlo
Kularahem puamen Rohindro Kro documents ame kichu abang Jeponi Kropi. Lapen kirabji ning hangdo sitame labang so number longle birta nang pali ignon. Contact number 708-6142-369, account number 40017656557, ISFC number SBI N0011616, online payment, name mate amen lake Jeponi Kropi longle humri ignon pusi birta nang pali. Lasu hemi chu lage nini tumda chini ning detina alam mangke lasu hem nili tumda yok ta dode dak pendam et baret sabilon dikang cek at kisi to son no nini Nali tum guna tong dam ni. nili pu pen nili pay mangke piso kangre hem dam jelo Piso kong hem da. hem gas ik det tomat ha bet an tu number Lasa hemlong gas bang khali di cylinder bang ke. Tes gas ame ki chupane ame chugali de. kali Tepine hem arlo pine pu meke ka itikang candle to saki do pine doma. ave sakhi ta ke dikang ke candle ta ke dikang ke Te nali to matha ko pi ason ben siki chume mela. ko son pen tong e cholo ne chi pu ke khadat lo chini hadat lo Chinthong pen hamari rong par Karbi Anglong live. Pinia birta kala ponsi kang ton poniklo kardong.